Bakunzi b'Indondo TVN na Masepa TV aho muherereye mwese, reka twongere tubaramutse dukomeza tubaha ikaze gukurikirana ayo dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi hano mu Minembwe muri Gakondo turi aho tugenda tubageza amakuru uko habyutse. Rero muri make akarere hano turi mu Madegu ni amahoro, nubwo tugikomeza nyine kubaririza hirya no hino uko byifashe, turakomeje turaza kubagezaho mugoroba cyangwa se ejo. Muri aka kanya rero tukaba turi kumwe nanone n'abashyitsi hano muri studio zacu kuko mubibona aba bagabo baraza kubibwira abaribo. Jambo na karibu ndani ya studio zetu. Asante sana. Asante, tunashukuru. Mnaweza mkajitambulishe kwanza kwa wasikilizaji wetu. Alonda. Sawa, tunashukuru kwa presentation. Na hivi mimi nitajijulisha kwamba jina langu naitwa Alonda wa Bitomwa Mwena Afeti. Ndio jina langu. Wewe ni mzaliwa? Mimi ni mzaliwa wa Itombwe. Lakini kwangu ni Baraka. Baraka. Tunamuona mwingine pale. Kwa majina naitwa Dr. Imani Mkoko Patrick. Niko cadre wa MRDP politique. Na tena kwa leo mimi ndio representant wa bazalendo wote wenye wataingia mweme MRDP. Mimi ndio representant wa bazalendo. Maana wewe ni mzalendo. Mimi ni mzalendo. Sasa tunakuwa ndani ya studio zetu, tunawakaribisha kwa kuongea pia kwa kujulisha wasikilizaji mengi. Sijue Minembwe leo kunaamkaje kwa leo? Minembwe leo kuna lamuka salama, hakuna problemu yoyote. Tuko nasikia makombora kule chini kwa mlima. Bado hatujajua matokeo kama kuna nini. Mimi najani ikifika saa 6 tutajua kinachoendelea hapo kwa mlima. Mimi Minembwe kuko bien, vraiment na mahoro. Juu tuendelee na mengine mambo. Unasema wewe ni mzalendo. Koma uliweza kufika hapa na nini ambayo imekupelekea kufika hapa Minembwe? Mie niliwahi kufika hapa Minembwe, niliona bazalendo abatumike, abana vision. Vision bazalendo iko chini sana. Vision bazalendo ni kunyanyasa raia na mali yake. Mzalendo kutoka hapa Minembwe kufika Mikenge unapaswa ulipe omwe hata 200,000 francs. Leo watu uko natoka Uvira kwenda Uvira, uko napana carte de lecteur yako, unaigombola na 20,000 francs, tanto 30,000 francs, unalipa na 1,000 francs barriere. Ukikosa anakupandisha risasi kushamba, anakuambia unaona risasi hii njoo yako utapigiwa hii. Sasa bazalendo abana vision, biko nadanganyika ni ile chuki ya ukabila njoo na batawale nyiko amo. Nikaona kwa MRDP yako abana chuki ya ukabila, biko na vision ya kuchunga population yote. Ndio nikakuja huko sasa vile mzalendo na kwa leo niko representa wa bazalendo. Unamaliza miaka ngapi hapa? Nishakawia hapa. Nishakawia. Nishakawia hapa. Unaishi namna gani na Twirwaneho? Hapa naishi kabisa salama kabisa na Twirwaneho. Naishi tu bien na Twirwaneho kabisa. Tunatumika kazi na Twirwaneho. Nisha ikala ma defense na Twirwaneho. Tuisha kila vitu yenyewe kwa hapa yote. Nisha participe kwa yote hapa. Magumu Twirwaneho yenyewe alipata hapa na mimi nilipata hako. Maana niko sema Twirwaneho ni basoda yenye biko formation ya bonne qualité. Abiko ba mwizi, ni basoda yenye biko edike par rapport na bazalendo. Tunamuona pia Alonda hapa. Alonda, sijue na wewe unaweza sema nini ambayo kabisa imekupuse kusema na wewe toke na wafikiria na wewe pia ni mzalendo. Umetoka kule kwa wazalendo unafika hapa. Nini ambayo na wewe ilikupuse kusudi toke kule uingie huko kwa hii milima mirefu ya Minembwe? Mimi nashukuru sana kwa swali ile swali, lakini tumekuja kuyajibu mambo mengi. Na ndio inawezekana kuna wale ambao hawawezi kufuata. Tumekuja kuyajibu mara nyingi. Na shabaha yangu kabisa kwa leo hivi, singetamani kuongea zaidi sana kwa ile ngambo, lakini nilikuja huko kwa sababu nilijua kwamba Twirwaneho ndio niko nataka ukiniuliza vile ifu nianze kueleza sasa Twirwaneho ni nini. Nilikuja hivi mingi. Kama nilikuja hapa naamini ya kwamba Twirwaneho ni Banyamulenge. Mimi niko Mubembe. Twirwaneho ilipigana hapa kwa sababu balisongwa sana na matatizo, serikali anza kubasonga kuua bamalizike. Bakaona batipiganie sasa, bakatia jina ya Twirwaneho tujipiganie. Lakini kwa sasa haiko tena kule
jini ilishageuka kwa sababu inakuwa ya mataifa zingine zote zinaungana ile maide ya Twirwaneho ikaonekana zingine makabila ikaonekana tuna bahari inakuwa mouvement républicain pour la dignité du peuple ya watu makabila zingine zote. Lakini kwa siku ya leo sisi kama vile tunajikuta hapa, kama vile Dr. alitangulia kusema, tulitaka kujulisha wazalendo ya kwamba hapa tumeunda sasa mulango ya bazalendo, mulango ya kuingilia bazalendo bote mu MRDP. Ilionekana ya kwamba tuunde mlango ya bazalendo na bakongomani vingine bataka kujiunga mu mouvement ya MRDP. Mulango inaitwa CNP, inaitwa Coalition Nationale du Peuple pour la Patrie. Njo yenye nyie muko nayo hivi, njo si njo yenye mnafungua kisi mnatuona hapa hivi. Mkongomani wowote akue Ekwatere, akue wapi Mkongo yote mzima mwenye anataka kujiunga ku MRDP aone CNP, Coalition Nationale pour la Coalition Nationale du Peuple pour la Patrie. Unasema Imani ndio anaishimamia kiongozi yeye huyu. Sasa kusudi wa rejoindre naomba ni pour que batupate si namba za simu tuko nazo. Tutasukuma namba za simu eneo zote zile. Wakizipata wanatuita, tutawajibia na mtawapokea. Tuko na bezo ya wazalendo. Bazalendo mai yote mai njo bazalendo. Balipewa jina ya bazalendo kwa sababu ya kupatia mafuta tu. Gouvernement kupatia mafuta. Lakini ni wa mai. Ni wa mai. Ile neno wazalendo na ni wao peke, na mimi nafikiria kuwa mzalendo ni mwananchi tu. Bo tamsaidia pale. Wewe uko mzalendo na mimi niko mzalendo na mtoto uko mzalendo. Bo Kiseketi aliona ba distraire abapatie njia bazalendo wenye wanapenda inji, kuonyesha hapo ndio wanapenda inji, biko na susia kugombola inji, vingine biko bazalendo, lakini kila mkongomani wote ni mzalendo mwananchi. Anteni ni kusema ke ni ba mai gisa natoka kusema hapo. Tunahitaji wa mai biko Manyema, benye biko Lubumbashi, benye biko Fizi, benye biko Lulengi, benye biko Itombe, Mwenga, Shabunda, Nord Kivu. Tunahitaji bote baingie mu CNP, Coalition Nationale pour la Patrie. Njo mulango shie njo akei ya kubaingiza mu MRDP. Hii ni parti d'akei pour kibadere mu MRDP. Tunahitaji bote baingie. Basi jisikie asa kuko baridi huko nini. Tuko na bamai biko hapa, biko napigana nabo hapa. Ni kusema hapa tuko na bamai. Si kwa mlima kuko vita sai, tuko nasikia masasi kuna yako. Si kuko bamai. Si huko na kuko bamai. Si huko napigana kwa hapo kule. Ni kusema wakwe bakute benzabo hapa. Tupige kule, tupiganishe gouvernement mbaya ya Kiseketi. Kiseketi kuna wachonganisha sasa watamaliza Banyamulenge. Hawezi wamaliza Banyamulenge. Acha nikupatie example moja. Huku Itombwe huko. Kila chef de groupement anayua mu village fulani kuko chef de localité wa Banyamulenge. Huko nasikia akipana rapport, unawaza yuko anapana rapport kule Kinshasa. Anaandika leta rapport huko wa localité. Anaandika localité fulani. Par exemple Kalingi. Tuko na chef de localité fulani. Tulambo tuko na Muiri hapa, tuko na Ndainda hapa, tuko na Ndainda iko hapa, si wa Lulenge huko kwa Kitongo hapa. Eska iko notable. Sasa ni kusema kama ile ni uchonganishi. Kiseketa shiba chonganishi. Aseme maliza Banyamulenge watatoka. Atoe nafasi. Acha nikupatie example moja. Ukienda Tanzania, ile Kigoma. Kuko je walikuwa naita kama mjina gani ile Mkibembe walikuwa naita? Bakoma ilikuwa inaitwa Bakoma ba Mato Mkibembe. Bakoma ba Mato pale Kigoma pale. Babembe ndio walikuwa pale, walikuwa wavuvi pale, bakapaita Bakoma ba Mato. Bazungu kusema Bakoma ba Mato ikabashinda, bakaanza sema Kigoma. Mimi Kigoma si ya Babembe ndio biko hapo. Unasikia wa Tanzania wanawafukuza? Na biko pale. Ukienda Kigoma wakikufunga pale wa polisi, wanakona. Jameni nini wewe? Njoo hapa jameni. Wewe ulimtoa. Shilingi kidogo pale wende. Ni Babembe. Mimi Tanzania wafai nini? Hawafai kitu. Hawatoshi. Na Babembe baishia tawala kule Tanzania. Ni kusema kama bazalendo Kiseketa asibadanganye. Bakiwa bajiunge hapa mu CNP, Coalition Nationale pour la Patrie, tupiganishe mauvaise gouvernance. Doctor, niliona nani kwenye watupatia information na kusema kuwa wazalendo wako napokea 4 millions. Kwa mwenye alikuwa na reklama nasema ke
hizi makuta zinaenda wapi? Sio ka ile information mlionaka yuko reklame zile makuta se député sikumbuke tena jina. Kitapira. Iko reklame se 4 millions yenye iko destiné kwa Zalendo chaque mois. Ziko naenda wapi? Na sijue sa mzalendo mwenye yuko asikia kama zile makuta ziko na kuya na zitamfikia. Utamwambia nini? Saa zima atasema kule nikifika kule kupigwa neo njali tanimaliza nini naacha makuta huku. Ninaweza waambia sasa vile president wao bazalendo naweza waambia. Kule ile makuta habiko napewa azo. Isile samani nilionaka ndugu yangu Etabo pale Uvira banampatia 50,000. Kuchoko ya ile problem ni chef de l'etat tuko naye. Yeye ndio mwanzilishi wa ile maprobleme zote. Lakini wewe utasema kama unakatala Wanyarwanda. Hakuna inchi nakosaka watu wenyewe walianza kafasi fulani, wengine wanakuja kuiunga wanakuwa na hivi na hivi. Hakuna inchi nakosaka vile. Ba premier autochtone ba Amerika ni ba India. Hivi eski ba India biko nasema hapo ni. Inakuwa vingeza mule na banaishi tu. Ndio ba premier autochtone ba Amerika. Lakini hivi inakuwa Kiingereza. Benye kwabo baseme nini? Baba sema mutoke. Hakuna kisi batoke. Ifu baishi tu. Juu Mungu aliumba mataifa, makabila zote ziko ulimwengu mzima. Ni Mungu alisema iwe vile. Na ikawa vile. Sasa kama iwe vile, wewe bakisema bakasai batoshe mu Kongo, batasema nini? Batoshe bakasai bakwabo Tshisekedi, mutoke. Atasema nini? Sitakuwa komba hili. Habitawezekana. We ishi hapa tutafute usalama. Nasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu mudumia mzima. Ukikufa unakufa kwa wakati wako kisi Mungu alipanga, sema nakufa utakufa. Lakini kuentostike watu, aseme hawa hawako wakombani na wewe uko na wao mu gouvernement yako. Gasi itasia siku Mnyamulenge wa hapa. Na unajua Masunzu naye itokaka wapi? Na biko naye kule. Yeye Tshisekedi na mchunga Masunzu kwa nini? Gisaru biko nafanya naye nini? Ile kabine wake. Mwingine atetewe kabine wake. Ekipe ya mingi ishafanya Mkongo kazi za mingi. Aba Tshisekedi hayazaliwa. Deja programu ishakuwa hapa na Banyamulenge wanaishi hapa. Yeye hayakuwa yeye. Hakukwaka huko. Lakini anatoka kule kufika hapa fu beta bangu bakende banguna na huko natumika napo mu gouvernement yako. Eske rais anakuwaka vile? Hapana. Hapa kuna jengo hospitali generali ya Minembwe. Ni leta ndio lijenga hospitali. Unatuma drone ikwe kuvunja pale. Eske bili huko nafikiri nini? Na masantre de huko mpango ni ya nini? Examen d'etat inafanyika Minembwe, inaandikwa fait à Kinshasa kwa Tshisekedi. Examen d'etat inakuwa tena Minembwe. Eske bili au anga huko ma confusion. Zambi za mingi zenye liziisha fanyika sitatuma hata yeye hawezi kujiretrouver kusema kama tuungane tena. Iko naangalia zambi zishakuwa za mingi na kufuatana zile zambi zake za mingi asitatuma sie tuambatane na yeye. Vitakuwa vigumu sana. Hatuwezi kuitika tuongoze na baba mwenye iko maharibifu. Hatutataka vile. Sasa Papa Amani. Kuna watu ambao wataweza tarajia kujiunga. Lakini ni watu wadogo, petetre ni wa maimai, lakini wanatarajia jiunga, lakini ni watu wadogo kwa chama. Sasa hawa watu wataweza pata njiaje ili wapate kujiunga kwa nyinyi? Wazalendo wenye uko tayari, ni kwa contact na wamoya, mwenye anajisikia aseme anataka kuya, nitamuongoza gisa atakuya, na tutampokea kwa usalama, nitaongea na jeshi yetu, serikali yetu ya MRDP, tutampatia njia gisa atakuwa, tutamuongoza mpaka nafika hapa, tutamuongoza. Na kama alikuwa kamanda, atafika hapa iko tu kamanda, tutaheshimu kamanda yake, ajisikie huru kuingia mouvement CNP, Coalition Nationale pour la Patrie. Ni porte d'accueil, ni parti d'accueil kwa MRDP ya kupokea bazalendo bote mulimwengu mu este yote ya Republique Democratique du Congo. Bazalendo mujisikie huru kuingia mu MRDP. Mulango iko wazi, mujiandikishe na mufanye formation militaire. Musifungane macho usiku bunataka kucha. Mutakuwa banani? Kuna namba ambayo wanaweza wakati wanawatafuta, kuna namba ya simu ambayo mnaweza. Ndio, natumikisha simu yangu. Ndio. Namba iko. Namba iko. Taweza isema.
namba 081 090 47 70. Rudilia. 081 090 47 70. Asante. Mimi napenda kuongezea kidogo kwa ile, kwa sababu hata maeneo zingine hata wakufika hapa, kwa sababu sisi hatujamaliza kusonga mbele. Eneo zote zenziko sisi hatuyakamata, tutazikamata tu. Tuko na vision kukamata maeneo zingine zote zile, kwa sababu tutafute wengine wakongomani ambao wanapotea, tuungamane na wao, tufanye usalama ya Kongo mzuri. Ushaona rebelio ya wapi inapigana na iko na jenga maeneo. Mna uwezo ya Rebelio iko napigana na kujenga maeneo ziko za mzuri. Sasa gouvernement ya wapi iko nafanya vipi? Donge tukiingia eneo fulani zote tutaingia. Wazalendo kama wakikutaniwa wako pale, kama wanapenda kujiunga waite ile namba. Watukute pale eneo zote zile, kukue Uvira, kukue Fizi, kukue Ekwatere, kukue wapi, baite zile namba. Watatutafuta, watatuona tu. Tuko tayari. Rero nkuko mwari muduteze amatwi, twari kumwe n'abatumirwa babiri, n'abazalendo bashaka ko babasanga baje muri MRDP twirwaneho, bakaba bari hano mu Minembwe. Karte yangu uzalendo. Dore Afia arabereka ikarita ye yakoreshaga y'ubuzalendo iyo yarari ataraza hano muri MRDP. Nguwo uwo mugabo, hari igihe tubivuga mwebwe ntimubyumve, ariko hano barahari kabisa, kandi barahamagarira ababo kugira ngo baze babasange. Hari na association novuga yabo yo gushaka uburyo ababo baza bakabasanga hano muri MRDP, bashima ko MRDP ari icyama cyiza. Rero twaba tubashimiye abari muduteze amatwi. Mwari kumwe na Indondo TVN hamwe na Masepa TV. Tunawashukuru waalikwa wetu. Asante sana, tunashukuru sana. Unakuta mule Muvira mnaweza kuwa hata 1500 general babazalendo. Unakuta kila mtu yuko na basoda hapa batatu anaita general. Ile makuta bazipate. Mimi naweza hitaji bakiyo huko kwetu. Soda wetu kwa leo anaweza pokea 500,000. Soda wetu yuko napokea 500,000 kwa leo. Kule bazalendo abapati kitu. Kiseketi yuko na batumikisha kwa bure. Niliona kuruina mavi hapa wenye walikufa kuruina mavi bazalendo hapa. Namuuliza, ulikufia nini? Bali kupatia faranga ngapi? Hakuna. Ulikuwa nini? Hakuna. Mko conversion gani na Kiseketi? Hakuna. Hivi sasa uko wapi? So nakufa bure. Ni kusema kama tunawahitaji wakuja hapa, kuko mshahara ya kutakata. Mnaishi je hapa? Hapa tunaishi bien. Aone niko amboni sante. So natoka kula bugani na manyama sai. Niko nakula chakula nataka nakula, nakunywa chai, kila kitu niko nakula, niko bien. Alonda, unaishi hapa Minembwe. Eske kabila zote ziko hapa msantre? Kesi unaona. Umekusha pafika, ukazunguruka, ukaangalia na unapaishi, unamaliza kama mwaka ya kupita kama 2. Saa zima atasema tukienda kule, ile tu ni nchi ya Wanyamulenge, si hatuweze tena enda kule. Ile mankete ishafanyika ya mingi hapa. Na ile mankete hata waendelee kuifanya Tshisekedi hata kiuko. Kwa sababu iko na pepo za ukabila. Ni rahisi iko na pepo za ukabila. Lakini kuna wakati ambao bitaisha kwake. Na sisi huku Mungu hawezi kupendezwa na ile hali. Wewe uko kama vile baba wa watoto. Useme kama sitaki hawa. Hautaki ujua nini uko na wao. Sie bote dunia mzima tuko watoto wa Mungu. Na Mungu aliumba wanadamu waishi hapa kudunia, wazae, waongezeke. Na misho baada ya kuzaa na kuongezeka, wewe ni kumshukuru Mungu, kumsifu. Lakini sasa ba representa biko hapa chini ya jua. Ukisha kuwa mtawala wewe, wewe kusema kama sipendi hao na nataka hao. Unaleta mgawanyiko. Na hatutaki mgawanyiko. Kama mimi niko hapa Minembwe, niko nabisema kila wakati. Nakuta hapa makabila zingine kabla mimi siyafika hapa, nilikuta kuko makabila zingine tofauti na Banyamulenge. Na eske Banyamulenge wanaishi hapa. Hakuna magumu, watu wanaanza kutembea hapa, hatukutana na basoda ba MRDP. Utatoka hapa unafika Mikenge, hata ukutane na wao munjia. Hawatakuuliza unaenda wapi, unatoka wapi. Hakuna. Ama uroneza tu, biko tu sawa. Sasa hivi kisi mimi niko nasema hapa, apita sikilika mzuri kwa watu wengine ambao wanafahamu ya kwamba mimi niko Minembwe. Bali wapatia franga, njoo baseme vile. Mimi sina kuwa na franga, lakini Mungu wa mbinguni
atatoa ushuhuda hii programu tuko nayo, kwa sababu tunasema kweli, na Mungu anasema hivi, uache mabaya utende mema. Maandiko matakatifu niko naisema kila wakati mu interview zangu. Soma Zaburi ya 34:14 nasema uache mabaya utende mema. Barua ya Paulo inasema 12:14 nasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote mdunia. Hapa kusema kabila fulani. Kama uko na dossier na Bafulero, wewe lomba msamaha kwa Bafulero. Kama uko na dossier na Babembe, lomba msamaha kwa Babembe. Kila mtu ajifunze namna ya kuishi, lakini kama auheshimu ile maandiko matakatifu na uko hapa chini ya juu, utakufa vibaya, kwa sababu hivi sie MRDP tuko na vision ya kuambatanisha ulimwengu mzima wa Mkongo, tukue kimoja, hatuna problem. Lakini ukienda pembeni ya mapenzi ya Mungu, laana njoo yako. Papa Amani, wewe ni mhusika wa wazalendo, utaweza hakikishia wazalendo nini kuhusu hii amani mko nayo? Kama nao wakijiunga kwa chama cha MRDP watapata ile mafonksio yao, hata wako na wajeshi wachache, lakini watapata ile cheo chao. Petetre ni general, iko na wasoda watatu, lakini anaitwa general. Sasa hata penda petetre kuwa degrade. Sasa utaweza muhakikishia kama akifika kwa MRDP ataendelea kuwa general au bitaendaje? Mimi naweza sema hivi, wakuji tutawapokea. Mwenye alikuwa general atakuwa general. Bana semaka hivi, sasa uko nasonga bugali unaangalia kumai. Uko nasikia? Sasa uko nasonga bugali unaangalia kunini kumai. Eske nitie bunga ya mingi wala nitie bunga ya kidogo? Mimi naweza sema hivi, mwenye alikuwa general akwetu tutampokea iko general. Mwenye alikuwa colonel commandant secteur tutampokea iko commandant secteur. Chez mouvement CNP, Coalition Nationale pour la Patrie, tunahitaji wazalendo wote wakuye. Ile maparti zenye ziko kule Bukavu za mifuko Magoma bana wadanganya, na shie tuko mouvement, tuko Minembwe na biko Minembwe. Shie ndio tuko hapa Minembwe, tuko MRDP, tuko Batwigwane, pire Batwigwaneo. Tunahitaji wazalendo wote bakuye hapa. Bale bengine wote wakuambia kule mfanye kitu fulani, basi badanganya. Mkuye hapa. Mutapokea franga, mulangu iko wazi, mutafanya formation mzuri na kila kitu kitakuwa sawa na itakuwa amena. Sasa Papa Alonda, kwa hawa wangali na ideolojia kusema hawa ni Wanyarwanda, wiko na jiita jina ya Kinyamulenge lakini ni Wanyarwanda, hatutaenda jiunga kwa Wanyarwanda, utaweza waambia nini? Wenyewe wanasema vile ni ile kudanganyika tu, mpaka hivi ni kudanganyika. Kwa sababu niko nasema ya kwamba ukisema ya kwamba tunaenda kujiunga kwa Wanyarwanda